Kijana mwenye uko na niangalia, kijana mwenye uko na niangalia, mi najisikia tuongee neno fulani. Epuka mumaisha, uwe kijana msichana ama mvulana, epuka kitu ambacho kinaweza kukuletea stress mumaisha. Achana na hicho kitu. Kama unaona tu hiki kitu kinaweza kuniletea stress, ukiache. Kwa sababu stress iko na madhara mengi sana mu maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo ninakwambia kama kitu kinaweza kukuletea stress, afadhali ukiache kabisa, utafute njia nyingine. Juu dunia tungali tunakuhitaji wewe kijana. Familia yako ingali inakuhitaji, uwe msichana ama mvulana, familia yako inakuhitaji. Pia hii dunia inakuhitaji. Kesho unaweza kuwa mtu mkubwa wa maana, wa kusaidia watu wengine. Unaweza kuwa daktari, ukatibu watu wakapona. Unaweza kuwa pastor, unahubiria watu wakaokoka, wakafika mbinguni. Kwa hiyo unahitajika kwenu na kwa hii dunia. Sasa kitu kinaweza kukuletea stress, ukiache. Mimi niko naongea kitu avec experience. Naongea kitu avec with experience. Experience ni nini? Basi, mkiswahili sijui experience. Ujuzi? Hata sielewi vizuri, utanisamehe pale. Lakini kitu kinaweza kukuletea ma stress, kiache.